Haphangni Shaktarmungbai Tabukno Pulya Bakjakha World Press Freedom Day New Administrative Building Conference Hall Number 2 Khumulungo Pandao Naroi Ungai Manjagai Jati Kuthar Mujungai Pandano Chengserikha Ttaadc ni CEM Purnachandra Jamatia MDC Debojit Tripura Khumulong Press Club ni Secretary Ronjit Deborma Te Pandawa Bakjakha Kok borok kok tuma bedek ni tangphang rokbo kok borok kok tuma bedeko samung tangnai rokni hamkarai nangkung mano wansugoi gubagrani dagi mungbai kaisa yapri sejaka abani no mari nukjakha World Press Freedom Day Salo kok tuma bedeko samung tangnai rokni samungni shepno nahare CEM Purnachandra Jamatiani yaktei phitarai Phiyokjakha Media Room te kaiba Media House no Bakjakha Press Jacket Pandawa Payment Pakatini Boromran MDC Deputy Pra Ibu Press Club ni Ungui Secretary Boromran Ronjit Deborma Tipani Presiden Ibu Haphang Ttaadc Association ni Presiden te Secretary Ro Ibu Kok Thomnai sini ICT ni PO EU Administration sini Executive Engineer RT ni Ibu sini Official Team joto phaimanjan nai no ani lei ke pipe ya hamdama ya pharu ini sini bobagrani satkar mungbai boni wansung no jeng sarona ni bagai jeng edisi Haphang phaimani loge ne satkar kha aphana sini gobangma technical problem tongmani bagai jeng je donani musuksa toimalia khani bagai naka sana jeng musugo sini diprasa je kok teman thunai rokno jortono sini edisi Haphang ni bukhatri je manmani jeng cobanani tani ke sini diprasa ni mekhan kusu karonai bu sini kok teman thunai ne nini sini ronai bu sini kok teman thunai ron jeng kamiam je jotono lai silai lama kere te kere ini school ni ବ୍ୟବস্থা hamya sengjotono janja elakawo sengjotono saiman phiaba media ni bisingte je phunuk jagmani ke teibo jotono saiman hani bangoi boroni je koktuma thunai rone je problem ngui tongmani sengbo busiu sengbo subanani musugo sini bekhate je mansa subanani bagoi seng satharui butong 사탈만이 비싱 때 제네 정 야브레 셀라이카 지금 때는 비싱 타는 정 어로롬 스나라이베 야브레 셀라이카 어로저 더치니 에디시니 뉴스 때 나만의 equipment of 정 provide khai 어자 더 뭐니 비싱 때 너무 이제 뉴스 로거다네로 배방는 정 provide khai 뭐니 시스템 정 setup khai already manai dok rating ga boni chara dosang jeman sak sang financial help khaine grant in aid hisabe sang khaine ni bagoi kok bus no flag laya hambai te ora phaiman jaja chini CEM Ttaadc ni borong ganan Purnachandra Jamatiano flag laya hambai te hambai ira phaiman jatna jorto Chini press media ni secretary presiden jara tongnai dorong nang pai klaya hambai kini ni salungkha World Press Freedom Day jeng saibano chini press media ro je fundamental right tongmani o fundamental right kini ni dino jeng mano jeng lugui mano kini ni sal chini press media ro ni bagai belai kena kaham taminba borok je freedom ni samung tanani bagai
কাইসা যে সুযোগ মানমানি নরমনি যে কলমনি পাওয়ার তিনি যে ফরুংমানি অসালুংখা তিনি সাল অসালनो जों रोगै चिनि प्रेस मिडिया जारा तंगाय गर्बबोध माख्लायनाय कारण जों काइसा इंडिपेंडेंटली सामुं तांनानि बागै एवं फ्रीडमली सामुं तांनानि बागै तिनि चिनि प्रेस मिडिया रक सुजुग मानु तिनि नि साल अब थाजिं गरम गोनां चिनि एमडिसि सागा अबो तिनि बागै दालायखे जों कक्टमा थुमनाय रंनि बागै नांगौमानि साल तिनि न साल नानै जों दालायखे हामबायदि गुलपाया चिनि खुमुरुं प्रेस क्लाब नि बखातै आं एसे खरकसा कक्टमा थुमनाय गै तांनि हिंखांके आनि साइमामानि मते चिनि त्रिपुरा हास्केनि लाइबुमाव बनो पुइना चिनि एडिसि गभर्नमेंट नि साखा नंबाय चिनि गोबाग्रानि मुसुमानि बाय अबो हायदे चिनि त्रिपुरा सा कक्टमा थुमनाय रखनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दे सालो जोंनावबो हायदे रिंमानि अ पान्नानो रुवालि जाकमानि तेनु कक्टमा गाहामनो खनायमान खना चिनि पियु साहेब सानि चेष्टा खायगा दिनैनि सालो अ दलायखे गायसा मुकुमो दंलुकनाय लाइबुमाव दंलुकनाय गायसा दिन नैमानो कुनो गभर्नमेंट अबो हायदे जायतबियाखो जे जों त्रिपुरा मिडिया रक लेंलानानि जों त्रिपुरा मिडिया रक साकसाकनि हाउस अफ मिडिया न्यूज रखनानि बागै अ जागावो हास्ते एडिसि हाबांनि बखातै जे इक्विपमेंट रक सेटआप खायजाका ओ गलायखे नांगौमानि अ दिनैनि साल जोंनो जे जाकमानि अबो सालसानि सामुं दंमानिया जों साइमानो दाबुमियाव रेगुलेशनाव त्रिपुरा सरकार थांचांमानि जरा चिनि त्रिपुरा सरक चिनि मान हायना ट्रक मान मानि जरा जों चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाब नो मानखा अब स्टेट गभर्नमेंट नि एप्रुव बुंजाक एडिसि गभर्नमेंट नि एप्रुव बुंजाक अबो सिगन निगन गया अबो जों गमाय थांबाय मानि करेबो जों थैबाय मानि करेबो चिनि जेनेरेशन बुथुनारनाय वा सालनो अन बागै स्पेशली आं हामबायनि गुलपाया टिडि एडिसि नि सीएम सार पूर्ण चंद्र जमातियानो बिनि चाइतमुं बिनि मुसुमुं दंमानि बागै जों बिनियाव सालखा नो मानखा बोसानि जराबाबो अबसिमिया जों कक्टमा थुमनाय रंनि गोबां जीवन मिकन प्रब्लेम दङ चिनि आर्निं नि गोबां प्रब्लेम दङ खायसे खायसे कक्टमा थुमनाय नग माइरं गोदै नग रां फैसा गोदै बाइबत हबदानानि रां गोदै आबो हायके दालायखे कस्तके सामुंखाय दङ जों साइमानो फियाबा बसर बेर बसर जोंनो स्टेट गभर्नमेंट हेमलगै सिनि जोंनो यूज खायगा जोंनो सामुंगो थेबा गाचावमारि जरावो सिनि फियाबा जों दाबुले जरा फाय सपायगा चिनि गानानि बररक चिनि खाथुकसा बररक दाबु एडिसिनि सीएम खा एमडिसि खा ईएम खा जोंनाबो नि बागै